zikubugana abebembezi ba district yo kuganira ko bararwana somuze g'obushumanguzi kandi bakakorera hamwe okusyobohereza burungi abantu. Akakiiko aka chairperson yaronzere ko kuvunanizibwa by'amataka twaza twashanga kandi noko kebembire kwenda kwibitaka rya kanso wachere nangwe abantu bamwe babaza no kwishokoka atabukiire aho leta itware program wa Madam Koreta atabukiire wa Western Division akana kwandikira ari koreka okutendarazi abenyuma abakatereka ibitoki cyo kubanyagira sente kandi sente nyingi munonga Mr. RDC agatarako bamwe bakakarindwa mu butokero wabo tendarazi benyuma tibarashafire sente nabo hati bashafire zibakunda Gavumenti yacitingaho konka yagezo gushweka ndoheza binzi 10 naho nazo tuzikwika Omurikikoru bamwe mu bebembezi borekero butashashanuka na munongo ko ibintu biri gukorwa mu district egi kandi bashaba ngo hagire cyahindurwamo. Mwemera kugira ngo itaka mu ruguzire miliyoni mwenda ejo gushaka ya kaproti 10 njicho Western Division mune bo patone baza 15% imwe mwenda bayabe muto. The resources you have, you are misusing them. You must utilize the kubi. Numberka numero ya bila simba seriously speaking. Umeyambe ndio tunokora bayabe. Hadi chumanisa kuyoba power is puro niga umugerera mushipshi. Urukiko rwatayiremwa hamyanya aho sente za government ziriyo zikoresubwa kandi cyashangwangwa hamwe mirimo y'icibeberiyo nekorwa RDC yasigaye mereza. The moment wangira ngo haro miliyoni 19 aha akisoniki ubudeni ngo miliyoni 19 washashuraho umuntu miliyoni 18 hasigaye miliyoni 1 nanyitegereza then Satan rawa I must raise the real flag the red one. Chairman wa Western Division akemera yatugira ngo ibintu bya government tubiryo turabizo tukabasa yatugira ate ibintu bya government bigumira imwe tumukabasa kubihoza ati nabo twatambagambira yati numuza kwerega numwika yiguru murwe numweturansa y'abantu baryamba cyangwa wabere rubabana kubera cyo Anyway bararabisa abantu babaho ubwiro bwinshi ubwira amagezi mingi kandi uko bano baganda bono bakoreka ngo bakashoma kandi bashomera bamenya hazo bwiro bwinshi RDC itwe ukebinde kubane bukorwa uwo washomera batarashomera n'uwo bireba especially ka bana bakora projects za government izana bakore kuto ingana bonge mwene to abantu bashaba umisho bwawe ngo bakomere bakwatarisana bakanzara. Francis Nyamigo oratauna karaka habwa municipality ya Ntungamo henshonga y'obushumanguzi yagigamba hati those who have the radio you have the announcement. So I would be out of guard RDC to write a letter inviting NRM cadres move party structure FDC is against our norms as civil servants. But we did our best and put radio announcements. Thank you. Okay. RDC Mucunguzi yajumerere bukorwa by'obushumanguzi kandi yaraganisa ko atari kwija kwikiriza kintu cyona ekirimo obushumanguzi no kuriyenguzi. yakarubukanye ningenda kandi ko rumugwanye rukureka ngo wakora kubi nani twakwatarayo kugira tumanyerera umwana turabugana ni kuri yumuka nara hotel tunyaka cyane kuka ikwatirine nemero waramaseka gwahana utakigeye hamwe Gasha kwa Simon Nayamba.